Rarnawo ada drama. Apa? Ijo ada anak tuh dikeser Rarnawo. Mau kereng iga. Kengken. Terek mua malu. Pangseng mau pelilu tan bungut deh. Apa? Kesir Rarnawo kadang nasi mau kesir. Apa dan tuh? Bu. Paling yang ngalir drama gitu ajan. Oh, paro liu nanti ngajang gitu. Enggak mate. Paro bu paling dia ngalir drama merebles gitu teko meluas. Merebles gitu meluas. Iya, Dewa Ratu. Oh, Dewa Ratu Napa dingat yang meringkas. Meringkas. Padingat yang meringkas menduko gitu bener. Sajaan sawat enjang ya bener-bener. Kengken Napoman mante kagak dia. Oh. Darpano bo tatabo. Kalen umalimo ken banyare. Hilang uleng balik angin. Paling banyare ngaleng-alen bangken menduko ke. Ye, tahu-tahu. Samping duka dene dine gereja kene udah bungan Jepun. Udah pikir dong. Pocong nudok bungan Jepun. Jani imolas tali ya kilo. Dayo kan. Kada nak nu bidan di 100 tali baik gede jo aduh. Dua dayane di molas tali pada diana nuduk bungan Jepun. Pada mall yang ngadep pada diana gitu. Ya kuda molas tali yang Di molas tali. rugi. Mak mayan itu ya kuda. Sing ning ngahorto. Don Diubod nih disayang bumi ini. Gumi anu driko. Gumi Torres tuh. Mon Dewa Ratu. mak ya disayang ya kuda. 1M. Aduh, pian pakai tuh kau siram kamu Jepun nak. Jak apa kamu? Atuh delong Jepun kan ngalah Jepun kan. Jepun gen asli Jepun. Kirim kamu Nge yan 1M. 1M 1 Punyane wali mangpun kan. 5 pon di 1M. 1M. Aduh, teman Nah, ben wang arel. Nyi ngelabungan Jepun metataang sertifikat. Kamu Pada nak saja bungan Jepun di 1M. aja. Jepun. Oh, Nah, ini kene naik. Pertama yang tadi namanya adalah penampilan. Nah, Biar orang drama lansia, lansia itu artinya lanjut usia. Tapi canggih lekat ini generasi ini gitu. komisi masih Mana nih basil nih generasi kene potong ane. Empe apen kene masih dikiang perintah atuh. Engken. Kene kuangan bungut empos. Bes aja bata orang beli pupur kan sing mata gua ngamat ya. Man coba jawab yang pupur. Apa? Pupur sari ayu. Apa sari ayu? Orang beli sari ayu, sari rapat liangnya aja. Gimana sepedang? Yang penting kan mesti sari. Beda fungsinya. Oh, yen sari ayu fungsinya Kumpulan sari-sari membuat diri bang cantik dan ayu. kalau sari rapat Kumpulan sari-sari membuat diri banyak empat. aduh, yen ngone gedene kengkene ngempet Tergantung je perawatan. Deketane cara pragawati Elementi. Bengkok apa tuh? Napi Elementi. Marah dingah Apa? Lemedi Ibu singkian mau balik TV. di TV apa di Lemon tea. Oh lemon tea Lemon jeruk tea teh. artinya Lemon tea. kudiang Teh rasa jeruk nipis. kudiang tuh kudiang Setiap hari minum teh rasa jeruk nipis. oh Kene pada dene. Berubah. Berubah sekat minum jeruk nipis. Man berubah Jeruknya nipis-nipis. yang kordewo Jangan nebal-nebal aja. apa perubahannya tuh Artinya jeruk berubah. Adi bisa kedo di Ye. yang benarnya minum jeruk nikah kan Kulitnya kata mah dong yang kata. oh boh Yen kucit makan kulit debong ngedena lu. Enak. Dirago kulit jeruk bakat dar kene bodan ini. Enak. Tapi sing kengken
Angkal nih Bang Ranang biar kudiang merawat tantangan hidup tuh besar sekali deh. Oh sampun yang dadosan. Jangan begitu saya nganten sebenarnya. Doke suara kok. Nyanan kadang kelewatan nyan kalau ring rido orang. Nih berpikir ya. Timpalnya marah 6 bulan nganten di Pesago. Mungkin. Pidan foto nih cetit. Gitu. Aduh jadi bawa play yang namanya. Dia bawa play lantas bapaknya kengke. Pidan beda waratu di marah tunangnya tepuk bayo irago saya ngajak tunang, yo ngajak tunang. Engken. Mesra luar biasa. Mesranya? Kengke mesranya. Taklik kita batas tanya. Dina ya. Tunangannya kan? Nemu Andi gitu berarti. Di kengkene aja ke pura ke Maseti bareng-bareng. Iya natar sanal. Ane mau Andi natar? Ane lo ngapa pemuspan kene nyingce nggak mau. Hati-hati ya gitu berarti. Amat tuh tresnane makilet. No sekali. Gua nganten terus. Nggih. Basang gede. Misi nyon Banten. Nggih. Masana tinjek. Tapi gitu. Ya cara ogoh-ogoh nih kan. Nggih badan. Tanggen gitu. Ada berarti Kacang yang percaya kena wani-wani. Diperlu manis, nyonyur manis. Boge nganten kalian meceki kan asli. Kane. Tinggal di jam pro bekas pengantin bekas nganten ngintip can asli nganten. Indang lemo sing lagae ngintip nganten. Tengok dia apa intip lah. Undo kene raga kan membantu yo. Membersihkan kamar pengantin, begitu nyalana undangan, yo begawe karena timpal nganten do. Oh berarti cara pembantu kamar pengantin mah genap misi. Napi sih telepon tedek, sofa, soptek. Mengenap misi gitu. Kan ke kamar mandi misi. Woi, kemudian kamar pengantin misi kamar mandi. Hati bisa di kamar nang Bangalo pengantin megupak. Nang udang bisa megamal pun. Pak Konjeng. Pokoknya dasang. Pas sedang anu tuh dompet kat abo kamu. Tahu jagilang dompetnya. Ingat man bersih-bersih di ruang pengantin. Bakat kamu yang pas bawa pengantin sedang di kamar mandi. Bagaimana? Tinggal ya serio gitu. Manus bener jadwal gitu. Berarti man kesempatan kamu malin dompetnya. Oh, bener. Baru kebetulan tanlongan ada dompet yang selap. Bagaimana ikena? Celap yang tanlongan. Oh, ya mau celap tanlongan. Pengantin ngebles di kamar mandi. Aja dua. Aman ngangon ngangon kaki yang biasa. Pengantin besul di kamar mandi. Oh, betul. Langsung meneranya. Begitu? Jangan tanlong yo. Kengkang cara ngendot yang sing bani. Pak itu meneranya langsung merayu. Kengkang Mata yang lentik. Siapakah yang punya? Kita pada nenek mandi. Saut elo. Kengkang. Aduh jaja pilih apa? Ati keto di mungkin nanti. Beriku ya gelot kita ada. Oh, sing nyedang bernapas. Oh sih ngenu-ngenu nah. Awadat. Gunung Agung dan Gunung Batur. Siapa yang punya? Berpikir cang tanong. Adi ngapa Gunung Agung Gunung Batur? Oh, kengken maksud ngante Gunung Agung Batur. Oh, kebit encang uli spray itu. Oh, engken. Oh, ternyata nih orang. Adi Gunung Agung. Gunung Agung Gunung Batur berarti nyonyone kan lantangannya ya. Gunung Agung sih, Gunung Batur sih gitu. Dah mulang edok konen juangnya cara gunung data-data boge juang ono ile nyonyone. Ayo. Kadang kita orang ngenung-ngenung boleh mana mirip. Nah, ngenung nih. Dompet ini siapakah yang punya? Cang itu jangan lo. Pesu jauh letan lo. Sangkalon ken. Dompet misi wako. Domboy ya tuh kan urus sekatu yang Roma. Kalau mau gitu saya nganten tiba ngelapan naben. Awalnya apa bedanya panak lo aja panak wani? Pecuru bayi. Yen pecuru bayi, yen panak wani berarti ngabo keto. Gitu. Ngabo tabio. Tabio. Yen ane lo ngabo cobek. Sing. Mana pi? Yen pecuru cenik nih. Yen panak lo tuh paling banteng 5 lekat. Di banteng aja menyonyo bebelas. Oh. Nang lo tuh. Yen panak wani anti ogel gigene nu lagi.
begitu ngadene malah panak muami. Aduh, bu sangka jani bu kene. Sebenarnya yang kan mesemeton ngajak dua imok yang sayang sajaan ken yang. Niku sampun man mangken cokori dewa sampun wenten manggih Ini kene bu daerah. uling ada sing beli uling 5 dino sane mok yang sing den panggih. Nah biasanya salbo mok yang ke salon, yang aja apa ke salon. Man mangken menawi ring gedongan menawi tam. Ijo ya ibu yang ini nah. Ah, jadi kene ban, ada nih ibu tak Nah, ide pun cok ada otak kenang. Jo sebenarnya mau yang nenek. Yang kan cek yang menak ide pun cok. Marang. Dewa kamil ken Prabu Kolangkaling. Mapan subul liu aksa berana nene tampi ibu. Doyan kanti lantas yang ibu ngaturang. Sengkala bayu nila kadepoken ibu nih naik diolas. Wagong inaren kayon-kayonan dupu. Sokati bos ido anak lincir nampunan itu irako kayonan lo pun api kuentan. Jika amah ngalah amah nyang. Sepan nangken paman. Kenapa ibu? Oh, di subane mau tiang anyut di kuding tengah saudara. Pangmisi amun kena ibu nih, amun kayon ibu nih. Mapan berana nih sebeliu bakat tampi. Angon ibu penaur berana. Oh nejani tiang Pangmadan Larasati. Suat tiang Madan Bedawati. Oh, Amat tua ibu dah dina tua. Demi mendapatkan harta ibu menghalalkan segala macam cara. Oh, jadi tiang oren ibu berbahagia di atas penderitaan mau tiangnya gitu. Berana nih ibu nih nyuak. Masalah hati yang nenam padang. Rado. aeng dua gidewan yang ngerase. Apa mawanan ibu melaksana buka keto kapening dewa. Wet sangkaning sayang ibu nih. Mara kapen ragani dewa neneng. Do mawanan ibu melaksana keto. Do yang ganti mau kidewane juang kapen Prabu Kolangkaling. Idewa kedadi apa? Kedadi jek-jekan batas tidak dipuri. Kenahang nae. Kanti lantas ibu nyakit tadi. Kanti lantas ibu berat buka kene ulian kegen. Ulian ngenahang ragane dewa nih. Pampres sudah dadi rabi nyengcengan jagat di Kolangkaling. Kita kena ibu nih patawang itu. Ah, ya nemonto kanti berak menjedut tidak ibu. Dong, yen wanta dados anduk aku irengan paus itu anak kelinci. Ibu, Kumandi bang kerja jaga diri. benar paman. Yang sampun rumaso. Yen sayang ibu nih ken tiang kan ada jalan tiang aja. Bungah kadirasa tiang mau pengange meliah penajang-ajang sakwalek kena tiang akan terima bu. Leneng ken gane oren tiang kan bu. Dojo keto nih. Lantang-lantang dewa ngabo kena. Wila-wila nih senjero ning nyana nih dewa. Nggih, kalau sapu Wet sangkaning sayang ibu nene madiolas. kalau kene punah Engke. demi ibu nih karena sorga berada di telapak kaki Ini ibu. dongos nih. Nggih. Ya ngerti ken perjuangan ibu ngerti dia ken kayen bu swako kakene nyen bu. Engke. Yen cara masa suwunane nyen. Kenyal tiang kadijo nyen ngidang tiang kadidu nyen suwun tiang yen sing tiang ngidang nyen dot tiang pleng nyen nah. Bojo pun awang otak tiang nak seng angin seng kau kene. Yang di benangan keto nih don ae sengkangin sengkau tegang otak dewa Kene nih. ibu harus selalu ada di samping tiang pet konslet otak nyen. Nyanan bocor rahasia bunyi. Nih. Iya nunuk keto sing nyanangi dewa sumandang sayo. Nah. Ijo jo ibu idewo ado. Ibu saat maku pewayangane dewa nih. Nggih. Ijo ya ibu idewo masih ado. Nek tiang Doi dewa ngelen-ngelen. Masih Nah, malu deh. kaki malu Yang masih malu. masih panjang. Ah, mau naik. Mau naik. Bang. Siap, belum. Kewala sang sayo masih kayun lah. Mau wina? Ye nundok ye cening ke keto na nyam-nyaman sang sengkangin sengkao. Jani ngorang irengan ye nawang binyang sing langsung orang kengken keadaannya orang yo madane beda wati lantas. Dan jani kengken matur na jani paman. Bang yang yagung lah duduk aku.
Suanto kedua enten kebang-kebangan ya kok. Ini kok aturnya anak. Iren nih kok Bang Daneng ngejantan ngaku. Dadene paman ngelas sepelane mau tamu, Bang Presiden ceneng nyatet tag di benangan tone segitu. Walau pengide gelah kapen pagodan paman. Aye. De pesan paman Kleman. Yatno paman melaksana. Ya ning kanti ada nanawang. Apa ben nipanya? Apa ben pengabeh gelah dene dipuri. Pasti ke panco bayone lakar. Sengja gelah sengja paman dogan kayang purin ini bisa Bang yang di tiang itu ada sangat begitu. Si Roy aku mendawi radu daduning. Ken kedua kan di tiang ngelarang badan. Desti anwar jano ngelarang badan pedangkep. Jak peragang bertiang peragang. Ian gitu melang. Lautang paman berjalan. Lalakar ngantos di puri. Ini sampai itu dulu. Nih bukantin ya gong dadi nasuke Surya kok Irjani aduh pipe satak ya gong kelnyuang kerbelah atau dari keburi sekel jak peragat kaya Ajak ngai Swastiastu jet Bang Yamoe. Ci sing bisa ngejangjit. Mungkin nak jangjit dari nasi. Woi, Poh, di PKB jane jek rame kuliner. apa eh? Kuliner, Kuliner. Apa tuh kuliner? dagang-dagangnya mekalu ah. Ada dagang sate, ada laklak, Woi, ada nasi goreng. guys. Dagang apa nih paling setia ken kurenane? Dagang laklak, dagang sate, dagang nasi goreng, dagang apa nih paling setia? Nasi goreng. Sing, Dagang sate. sing, Dagang apa? dagang bakso. Oke. Men apaan setia? Iya, dagang bakso coba aja pikir. Oh, mungkin lais yo dagang telah dagang nih. Pasti umane pendol dah dua untuk istri tercinta. Ya, ini baru ya nih. Kada jang sing kemul aku no. Tukang apa nih paling belok? Bah. Tukang WC, Tukang WC sing. tukang bangunan, Hei, kaukir, sing. tukang apa? Tukang cetak foto. Kalau kita, Coba Ci ke tukang cetak foto. men, 3 kali 4 berapa? 1000 deh ya. benar nih. 3 kali 4 kan 12. Oh, 3 kali 4 berapa? 1000 deh ya. tuh artinya ya tukang tuh paling blok tuh. Dagang apa nih paling nekat? Nekat. Dagang apa paling nekat? Gang copet. Apa tuh nah? Aduh, dagang gas. Dijual gang gas paling nekat. Coba di Kintamani jalan turun gini. Gas, 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 gas gitu ya terus. Benarnya kan rem kan. Oke,
Gas. Nah, cang mau dagang keci. Apa? Pas ke jalanan di pung dagang bakso ada, dagang gas ada, jadi di jalan ini ada bangken cicing. Bangke. Nah, ada pusat saya dagang. Aduh. Bangken cicing, bangken lelipi, bangken siap. Punya mulat do, ada pes 100. Apa jemak si malu? Bes. Sing. Apa? Cung. Bangken. Cicing. Bangken cicing, bangken lipi. Saya siap. Ke siap. Punya mulat. Benar ada bes mak si malu. Sing. Apa? Cungu. Loh. Amat bos ni pakai pipi. Malu. Nah, udah jadi ini. Ada bamang lebarnya 20 meter. Begitu. Kata mekecok ke meter. Pangkudo yang mekecok. Penyedang lewat bamang. Pak dua aso. Sing. Iki mah ada lagu paman dua aso meter.